A ja sam moram čekati. Svi? To je kontraproduktivno. Pa gle, ono što ti moraš razumjeti, da denteli je denteli. Ovo trenutno nije ordinacija Dr. Martina Karlo. I da bi denteli postojao, mora postojati sistem. Znači moraju postojati doktori za djecu, mora postojati netko tko radi ispune, mora postojati neko ko radi liječenje, mora postojati neko ko vadi zube, stavlja implantate, neko ko se brine o zubnom mesu. Znači ja sam napravila sistem da ovdje imamo sve. E sad, nakon određenih broja godina, znaš, dođe do razvoja i to je prirodno da dođe do razvoja. Znači ne bi bilo normalno da ja nakon 25 godina rada radim samo plombe. Tako da to nije dobro ni za nijednog doktora, ni za čovjeka, a tako ni za mene. Tako da kroz ove godine moje znanje i moja strast je otišla prema rehabilitacijama, prema ljuskicama, prema makeoverima, prema krunicama, prema implantoprotetici. I to je nešto što ti moraš poštivati, zato što da bi ja sad bila vrhunska u, ne znam, ljuskicama kao što ih radi Duval, ja se moram baviti ljuskicama u svom svakodnevnom radu i životu, jer onda inače nikad nema onog top levela. Tako da, a i svi moji doktori koji rade, ne znam, liječenja moraju biti najbolji u tome. Dok ne dođe do faze da će oni to svoje znanje možda prenijeti nekome drugome i napraviti level up. I to je jednostavno evolucija u svijetu stomatologije, odnosno među nama doktorima. Hvala.